Aitu honek ez da kakaoeteiko. Ez. Ze pastan da gaur egun? Aitaren eguneko, San Jose eguneko zozketaren sari potoloa. Erosi dezu? Esantzen dukera mediaz. Nik ez noan ezare erdimana zala. Nik ez noan nik erosi noala. Irune erosire eta txan eguneko ez dakizen. Baina behartzat. Claro, no, a medias. 28 milioi guztira tokatu dira Bilboko autonomia kalean. Ostras, 28 milioen. 2769 zenbaki sarituaren 100 guztiak Martak saldu ditu. Nei loteixako bakoize. Beha gatu bizan matematik. Baina hori da azkenia loteixak. Joder, honek egokizton, aldatetik posa eta bezetik penia. Porque bestea da, eta behatu voltagu inbiertzen, baina bentsat batekin gatu esan desimo batekin ero. Yo conozco a la gente abonada y eso, y nada, gente trabajadora, gente del barrio, gente normal. Holan, ondo, izen miramos. Asko postenaz. Berak ere badauka 10 bat. En casa dijeron, jo, ¿y no coges el abonado? Y bueno, pues sí, me ha tocado un pellizquito. Sí. Gainera hostia gorita, izatek loteia gainar, bagize hostiadeken jendeek diru erregalatzea ze sensatzio ona izan bereken, eta gaineik eamande bai dirua. Osea, brutal. Sí, el primero ha tocado. Nik egun bate olakotan bentzatzen, bota enberte loteria. Eta ez dezu baina botatzen. Ez que lotza mateit. Telefonotik zabaldu die berri ona batzuei, baina emakume honi guk eman diogu berri pozgarria. Zer, no me jodas. Oan direktuen esan dixuela. Ai, a ver. Lo tengo yo. ¡Ah! Que me va a dar algo. Ai, no, ez. Oan aprostu hartzota, latzai pixkat. Pues mira, el día del padre le ha dado la suerte. Ay, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amen, zu hortan hemen. Sí, pero que estamos de broma, ¿no? Ai, ona, kamara okulta, zela uste zu gaixoa. Ezkarela txantxetan ari loteria saltzaileak berak konfirmatu dio. Imagineu, erosketa gehitzen bajatu, eta buelteta zarela 150.000 eurogaz. Zuek ez toseitzen erosketak, baina ona izango zan. A ver, ¿dónde está aquí el teléfono? Que ya me estoy empezando a poner nerviosa aquí. Urduri jarriko nituan egia zen, Hostia, 150.000 eurokin me cago en 10. Buah. Me están entrando sofocos. Ai. Ahí va. Les entra sin tener lotería. A ver si me coge. Que nos ha tocado el 2769, que no es broma. El erótico, como le llamo yo, es que le llamo... El erótico. Zenbaki erotikoak 130.000 euro banatu ditu dezimo bakoitzeko, baina bakar batek sari bereziaren 15 milioi euroak eskuratu ditu. Horrek ja bai daukela bizitxe. Hoi bai, bidaiatzeko, etxe erosteko, erropa erosteko. Arek erosiko, munte geldon txaleta, La hostia.